Nangu omunye ozenza inyanga ubhaka nje into yokufaka kumute ikriwule ke la iguleze xhumana hey ngizogweba mina ipower ithi nani uyizibe nje uyizibe nje ikhuluma yenze yonke into iziqede ayikho enye into ngaphandle kweindaba zabantu wombona ngokuthi uhleze nabangani abayizingane umfica ahleli nontanga yakhe la ku social media uhleze ezifanga ekhala kwenzakala ukuthi uyifanga ekhala into nje ukuthi uyizibe nje amobhalayiza athenga abantu abasendela ama-e-wallet ama-1000 ama-1.5 umzibe nje bazibe konke nabangani bakhe nje ngo ayikho into akanawo ngaphandle kweindaba zabantu even ngisho ubani lo baba lo mkhwanazo semtuba naye wazwa ukuxolisa lapha kubhakayo ngoba exolisa ini ukuthi umkhwanazi wayedlela amathwasa lapha naye nawo lapha jika iphendula into athiwa wa rape twenza ungayikhulumi futhi indaba zakhe unezindaba ezibucayi kabi ngendlela umtshela ukuthi hey wena njalo wena kanje kade uyiphanda futhi zolo lokhu la umphakathi ukubuka ungamtsheli yonke leyo nto le ukuthi hayi musukufake impilo nalento ukuthi vele uqasha amagadi uqasha abantu abanebhamu banika ama-1000 osuku ekhathi lezo ufuna ukuyobuka phambi kwakho kwamtsheli yonke leyo nto leyo umzibe ngisho indaba zakhe eyiserious uzazi ukuthi uphila empilweni umzibe ungakusiyona into ongayinaka ungaze uyikhathaze ngayo siyamazi thina ukuthi u-operator kanjani aqewuleka amemeza agxume phansi ayephezulu mangabe sefaka ivesi ophila umbuke nje kuyokusiza leyo nto leyo ngoba hayi mongathi ukubhana qewula uyosizakala enzeni wathi yonke lento leno xoxa indaba zama client hey yabona impela Ngenza kwethu-ke uSiyamyeza usekhombise ukugxeka inyanda yaseThekwini uKing Bhaka. Ngenza kwethu-ke uyasho-ke ukuthi-ke uzenza ukuthi-ke mina-ke nawe bengingathanda sihlangane laphayana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngale nto eshiwo-ke uSiyamyeza ngendaba kaKing Bhaka ukuthi uyayigqamisa nani nani kodwa-ke yena sibona-ke nokumgxeka kakhulu. Kanti sokhumbula phela ukuthi-ke uSiyamyeza wake wamvakashela ngane zakwethu bake bahlala nje phansi ukuthi-ke zakamuva ukuthi kubangwani-ke mina nawe hhayi asazi kodwa-ke mhlawumpe-ke khona ongasithi fahlala phayana kwi-comment section siphinde sihlangana nakwividiyo elandelayo. Danko sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.